Ар бир жылдын өз алдынча даңкы бар, ар бир жылдын өз алдынча баркы бар. Гүлүп жайнап гүлдөгөнгө жалпыңар куттуу болсун 8 мартыңар деп Ысык-Көл облусунун Төп районуна караштуу Сары Дөбө айылынын тургундары апам Айнагүл, эжем Гүлназ, сиңдим Кундуз, жээним Агдалия, бөлөм Алтын, кыздарым Айтынай, Айлин сиздерди кирип келген 8 март Аялзаттын майрамы менен куттуктаймын. Аялзат бул жашоонун өчпөс шамы, сулубас гүлү, түгөнгүс байлыгы, жашоонун жарыгы, күлкүнүн себепчиси, оорулардын дарысы демекчи. Сиздерге чын ден соолук, узак өмүр, шаттык, көңүл, мол ырыскы каалайбыз деп Элдияр жана Элназ куттукташат. Ayal debe, ayaldın bir düşügü. Baldarım deb, tınbay çapkan gün tünün. Tündük bolsa, bizden jaşo ilengen. Ayalanın, tirep turgan türkügü. Ayal jasın, ayal gülsün, ayal jaysın, ayal gülsün, ayal debe, ayal ene. Dünyada tengdersiz asıl cansın. Ayal debe, ayaldın bil kadırı. Ayal tartat azabındın jarımı. Rızkısı baldarına taratıp ızatına cetkileci ayaldıyım. Ayal jasın, ayal gülsün, ayal jaysın, ayal gülsün, ayal debe, ayal ene. Dünyada tengdersiz asıl cansın. Ayal debe, kılbay alga kıyana. Akıl kalçap, çıgaralık tıyana. Arabızda hayal zatı tügünsün. Oşol günü baştalat ko kıyamat. Ayal jasın, ayal gülsün, ayal jaysın, ayal gülsün, ayal debe, ayal ene. Dünyada tengdersiz asıl cansın. Ayal jasın, ayal gülsün, ayal jaysın, ayal gülsün, ayal debe, ayal ene. Dünyada tengdersiz asıl cansın. Dünyada tengdersiz asıl cansın. Ayal.